Alright, sawonani. Bafundi logwalo lesihlanu. Ndiyakuthanda ukwasegwalweni lesihlanu. Yebo. Sizayenza isifundo sethu sokutshengisa inhlonipho esintwini. Nxa sitshengisa inhlonipho esintwini senza njani? Nxa sitshengisa inhlonipho esintwini, bani ongasinika nje izibonelo ezilutshwana? Nxa sitshengisa inhlonipho. Senzani nxa sitshengisa inhlonipho esintwini? Dominic, anguboni. Nxa sitshengisa inhlonipho senza njani emakhaya? Senza njani emakhaya? Alikwazi? Nicholas, angisakuboni. Senza njani ngekhaya? Alright, ngizalinika isibonelo nje. Ngisendlini lapha. Yebo mbalisi. Sengivuka ekuseni. Ngenza njani? Ebazalini. Yenza njani? Uthini kubo? Bethel. Yafika umthuza umama kuphela uvuka uhambe. Angikuzwa Bethel. Ngiyababingelela. Uyababingelela uthini? Njengoba ke besekuseni ubingelela uthini ekuseni? Yes. Ubingelela uthini ekuseni? Ngithi uhlangane nomama ekuseni. Usuvukile lapha uthini kuyi? Thadiwa. Yathi livukile nje. Sengisithi Tanaka uthini kuyi? Ukuphakamisa isandla. Tanaka angikuzwa. Livukile. Livukile nje. Ngithi ke nxa ubizwa ngumama usabela uthini? Ukutshengisa inhlonipho usabela uthini kumama? Nicholas. Ma. Nxa usabela ubizwa ngumama usabela uthini? Ma. Uthi ma kuphela? Mama. Ye uthi ma anjo. Ngithi kubaba anjo. Nxa uqhubela ubaba amanzi okugeza izandla yenza njani? Nxa secela amanzi okunatha laphana anjo. Sofanele uyemnika amanzi yafika ukuthi nanka amanzi sokwanini. Umtshengisa njani inhlonipho nxa umnika amanzi? Thadiwa. Uyaguqa. Uyaguqa umnika amanzi. Awuphonga umnika umile kuphela uyaguqa umnike kuhle amanzi anjo. Yebo mbalisi. Anjo. Ugogo ngithi ugogo nxa umnika ulutho anjo. Ngilwamukele. Ulwamukela njani? Kumbe singasathi ugogo kuphela anjo. Ngithi umuntu omdala nxa ukunika kumbe umbalisi wakho kumbe nxa unika ulutho. Yachwaphuna ngesandla kuphela uhambe uyehlala phansi. Uyenza njani? Ukutshengisa inhlonipho uyenza njani? Bethel. Thadiwa. Ngani kangizwa. Uyaqakeza izandla. Nxa ekunika ulutho uyaqakeza izandla. Manje nxa uzaqakeza izandla yakubamba njani ulutho lwakhona? Ngiyabonga. Nxa uyamukela ulutho ebekunika ulutho. Yikho ukwamukela anjo. Ngithi irula leyi unika umuntu omdala anjo. Ngiyaphonga uyithatha so ngithi. Bethel senza njani? Angikuzwa. Ngiyamukela ngezandla ezimbili. Amukela
Uhlala ngezandla ezimbili uthatha uyehlala phansi anti even umbalisi kumbe ugogo kumbe umuntu omdala okunika ulutho anjo Thadiwa sokuzwakela Mbalisi. Yebo mbalisi. ngithi sihlangana lo muntu anjo kumbe ngumuntu omdala anjo endleleni anjo nxa sesisithi nxa ubingelela abadala endleleni khonaphana labo bemile lawe ngapha uthutsha kwenye indawo usuhlangana labo siyenza njani nxa uhlangana labadala yabathuza kuphela udlule uhambe Nicholas siyenza njani Uyababingelela. Uyababingelela nje ubabingelela njani kakhulu inkazana yenza njani nxa ibingelela senza njani eDLC siyama sibabingelela nje kodwa esintwini nxa uyinkazana kulendlela esenza ngayo senza njani siyakwamukela Malvin anguboni lo Dominic anguboni ngithi kakhulu amankazana esintwini nxa uhlangana labadala endleleni senza njani ibala kulebala endidingayo Marvin siyakwamukela sengubona khathesi Bethel siyakwazi ibala lakhona endidingayo le awuzwakali ngiyabona umlomo wakho kodwa ngikuzwa uyaviyoca mbani ongasitshengisa khonapho ukuthi uviyoca yikwenzani omunye bengakwazi ukuthi ukuviyoca kuyini ukuviyoca yikwenzani ongasitshengisa ukuthi ukuviyoca yikwenzani ukuviyoca mbani ongasitshengisa Bethel awukwanisi ukusitshengisa ukuviyoca ukuthi kwenzani yakwanisa usitshengise nxa ukwanisa khonapho ukuthi ukuviyoca yikwenzani abanye babengakwazi ukuthi yikuyini njengenkazana suhlangana labadala laphana nje ukuviyoca asikuboni kuhle uguqa hayi lapho uguqile phela asikho kuviyoca uguqile asikho ukuviyoca umile uhlangana labadala bemile ufike uguqe phambi kwabo endleleni mbani ongabe kusitshengisa ukuviyoca Tanakho ufuna ukusitshengisa ngibuza abadala khonapho ukuthi uviyoca yikwenzani okunye imithetho elingangitshela yona inhlonipho indlela zokutshengisa inhlonipho elikwenzayo ngekhaya kuyini yenzo kwesikhiwa kuphela Hatshi mbalisi. yenzani even ebanganini benu anti kuyatshengisa la inhlonipho thandekile siyakwamukela ngithi omunye wena uphumelele emhlolisweni lithini kuyi ukutshengisa inhlonipho kodwa nakabahle bethi lwana laye vele ukopile kuphela anjo ngendlela enhlonipho Yebo mbalisi. banothi yebo khona otshengisa ukuthi lapha semphumelele emhlolisweni uthini kuyi
Yathi lwana avele ukopile lwana vela kulanto ayenzileyo. Sithini utshengisa inhlonipho ebanganini bethu sithini we? Alikwazi? Tadiwe, sithini we? Amhlophe alilazi ibala leli elithi amhlophe. Siyalazi. Namhla lenzi nganalilazi. Anto kokuseni likukhulumile ukuthi nxa ubingelela abadala ekuseni liyathini? Nxa libingelela abadala ekuseni nxa uvuka ekuseni lithini? Tanaka. Livukile anjo. Yebo. Nxa umenyezwa ngukhulu anjo usufikile khona phana ufika usenzani? Ukhulu uhlezi ngaphansi kwesihlahla uyabumemeza Thadiwa buya lapha uyenza njani? Utshengisa inhlonipho. Thandekile. Iyaguqa. Yafika uguqe uthini? Nanti yakhuluma la afika uguqe uthule kuphela umkhangele. Afika uguqe khona phana phambi kwakhe susithini? Ma. Uthi ma wena ubizwa ngukhulu? Umama ubizwa ngukhulu. Ubizwa ngukhulu hayi. Ufika uguqe phambi kwakhe susithini? Ukutshengisa inhlonipho. Usithini kukhulu? Yathi khulu. Yathini? Shono sizwe. Lingizeleni. Kuright khona. Yathini kuye ngendlela utshengisela inhlonipho. Angikuzwa, angikwazi khonapho uhamba njani. Khulu. Yathini kuye? Khulu. Yathi khulu. Suqedile yathi khulu. Ngamncedisa. Tadiwa, uyangizwa? Yebo mbalisi. Yathini kuye ukhulu? Sekubizile waguqa phambi kwakhe. Yamthula umkhangele. Yathini kuye? Uyafika uthi sembuyile khulu. Lapha kuhle kakhulu. Afike uguqe phambi kwakhe usithi sengibuyile khulu anjo. Ngithi lingabangane bodwa khonapho ke futhi anjo. Omunye afike kunyatheli. Yathini? Anti la umngane wakho fanele umtshengise inhlonipho anjo. Yathini? Yebo mbalisi. Yathini kuye? Umngane wakho sekunyatheli. Uthi angiyaxolisa ufake unyawo phezu kwami, phezu kolwami. Yathini kuye? La ifanele umtshengise inhlonipho nje umngane wakho anje. Ukunyathelile. Yathini kuye? Tadiwa. Yathi unyathelile. Unyathelile. Yebo. Kumbe yathini? Okunye. Yakwanisa ukuthi nokunye futhi ngenye indlela yakwanisa ukuthi siyakwamukela Andile anguboni. Unyathe yathi bhasopu kuyi. Unyathelile kuright khona. Yathini kuyi? Ngendlela elonhlonipho athi labangane labo fanele sibatshengisele inhlonipho. Yathini kuyi? Andile siyakwamukela. Akakwanisa ukuthi Bethel ungasitshela. Wami unyathelile. Unyathelile anje. Kumbe enye
Uyathi unyathele sumxolisa umuntu wakho. Uyakwanisa ukwenza njalo lapho futhi. Nga umngane wakho la ekhubekile. Yathini we ngendlela elonhlonipha sihlala kakhulu labangani esikolo sihlala labangani nxa sekhubekile laphana selisiya endlini we nxa sekhubekile lapha yamkhoza umngane wakho yamkhoza yamuthini ukhubekile yamenzani yamkhoza kumbe uyangihleka la ukuthi ukhubekile ngendlela elonhlonipho uyamtshela njani ukuthi hayi ukhubekile Dominic lokho engakuboni yenza njani ngamngane wakho ekhubekile ijayele ukuhlekana Hayi. yenza njani Beto Sorry. yamxolisa la umuntu wakho manje umngane wakho yamxolisa ukuthi hayi phepha elilali okunye esingantshela khona elikwenza ezindlini okutshengisela inhlonipho ngapha ngisuka ngapha ebazalini ebanganini benu osisi benu abadala Nxa usuqedile ukudla. kulomntwana okhulumayo khonapho ungaphi obangumsindo akhuluma Siyabonga nxa awuzwakali Beto awuzwakali uyabonga nxa usuqedile ukudla. ekunike ukudla uyabonga nje yikho ukuthi indlela yokutshengisa inhlonipho elikwenzayo ezindlini okutshengisela inhlonipho kungaba ngumama ngubaba ngogogo okutshengisa khona inhlonipho lenzani Anti sikhulume ngokuvuka ekuseni ukuthi abadala ekuseni yambingelela ukuthi livuke njani anje Yebo mbalisi. Mbalisi. nxa kungabanye ke elikwenza ezindlini okutshengisa inhlonipho Kaliyo Uyakwanisa ukuthi livuke njani? ubani Ayanda siyakwamukela yabusithi vuke njani kubani Vukile mbalisi. sokusemini Ayanda sikhuluma ngenhlonipho esintwini ukutshengisela inhlonipho kunjengokuthi nxa uvuke ekuseni uhlangana labantu abadala kumbe umama kumbe ubaba bathi livuke njani anje yikho esikhuluma ngakho Abena nxa ubiziwe. awuzwakali ngezelela khonapha ivolume yakho awuzwakali Uyasabela nxa ubiziwe. usabela uthini isibonelo sithi ubaba kumbe umama Nxa umama ekubizile uyathi ma. nxa umama ekubizile uthi ma awuphonga ukuthi hayi wena imbizelana nje inhlonipho yathi Tadiwe Uyathi ma. uthi manje Yebo mbalisi. okunye ongasinika khona isibonelo ngithi khona phana abangane bayalwa nje nxa sulamulela abangane abalwayo uthini
yathi bhayisopo anti balokhe besile yathi bhayisopo nxa sulamlela abangane abalwayo yathini abanye bangathambekile ngakulamlela abangane abalwayo Yangizwa? Yathi hayi lingani. Yathi hayi ibala kulebala elithi yalazi ibala elithi mayuyi. Mayuyi. Umayuyu liyalazi ibala langikhona ukuthi litshoni. Elithi mayuyu. Hayi mbalisi. Kulamlela abangane abalwayo kumbe abantu abalwayo kanjalo. Esintwini. So namhla ngangitshela ukuthi sifunde ngani. Ukutshengisela inhlonipho. Sifunde ngani? Ayikho Okhulumayo. could do not now. Mbani okhulumayo? Anguboni. Ongasitshela ukuthi sikhulume ngani namhla? Thandekile? Funde ngokuhlonipha. Ukuhlonipha isibonelo onganika khona esokuhlonipha esintwini ngendlela esintwini. Betha ungamncedisa? Ukwamukela izinto ngezandla ezimbili. Ukwamukela ngezandla ezimbili nxa unika ulutho ngabantu abadala. Ayikhona ukunika ngesi-1 ujwamule ubaleke. Asikho ndlela eqondileyo yona leyo kanje. Shadiwa. Ngifunde ngokubingelela abantu abadala. Ukubingelela abantu abadala kuqakathekile kakhulu kanje. Ikakhulu eDLC lapha senza njani? Siyama sibingelele kanje. Usudlula ke. Marvin, ufundeni? Marvin. Sucatshile futhi. Abanye Betho okokucina singakavalelisi. Ukuthi uyaviyoca nxa ubingelela abantu endleleni. Nxa ubingelela abantu bendleleni bemile labo uyaviyoca nje. Senza livalelisa isikhathi sethu sesiphelile. Senza linika umsebenzi ku-Google Classroom manje. Libhale phela. Yebo mbali. So isikhathi Yebo sesiphelile. mbali.